Mwachumu urigirina gukwani bonanda wansi asobereta semargoba yabono chinga kichini gukwarigania semesa ya mangana maya nyari gukumanyika ati yari twabereto gukwarigania kurase mambia lenge ntambe hweka chinse chigabono chiyabono margoba ekaro cheragire chinze Isato Amayia Africa ya Mochagose East Africa litukeli ya Jumatano stariki 11 omutinyu mutangani umwaka bw'ekiri 2023 na mange abereka okolekana yobali kibaitoerwa gusangire kuro chinkongo chonsi imene siko yorongo rwaguse bonongo chiko sansamuranira ase maragoba yabono nyirabono litoko bwatranera gotira sumuno wemanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta litanganike gimati gatonyara mangana yo senchira iyoko ya chota sababu ambazo wanapeana ni kwamba wanachunguza kesi ya mauaji ambayo ilifanyika tarehe 8 mwezi wa Januari. Maega yomosacha ko mwako bokombo mwana yena ko moita bonyakauga bonchari ni gomori yekiwe asike gambero. Ngware kare boko chigokia. Cyare Chinsa 12 iga Chinsa 14 nusitigo chikaba Chinsa 12 nalitwe igwe bikuru. Omusacha yo motema ko ibe bituma gose chibando Nyamira County ya Nyamira ni gaitwa nagokwa. Tariki sano cy'umutinyoyo twabogete tokanyora Kisii nyumba ya bwati umurero bantu bagumyoka bagoce bagotisha mayane nyumba ya bwati umurero Niki gose kereto murogwate kase chiro ya nyamachi abonchoreria no robot bagane tukuru saba nyanyimbo Asa yomo na yanda mango mwanchumu ligorona istaranso iken kumanya senchera yobo ikirano kwena kwa unalitukuri yao neligi yari yarenge gotogo chaka no roboti ruwabene kuruwa se county ya Nyamira ase toko no mulekete jobu mangyo gotumanyi buno musache omo kuruwa se kenyero kengo toke gotoka se wodi ya Nyamaya ase county yobu ate miaka emeronge berne 5 niganyaraga kumerana na makwedi tukuri ya Chinsa 14 ekrate makoiba ebituma gose chibando kuruwa sense mo Amayia County yo roboti ru asenchira yobekirano abamenyi be sublocation ya Bonyaiguba egotoka ekenyero kengoto nigo babokera engana yogo ichania ekero monto oyomo abagago itwa asakageire koiba ebituma ngware kare boko chigokia cyare Chinsa 12 iga Chinsa 14 nusitigo chikaba Chinsa 12 nalitwe igwe bikuru twaboka toko chikominyoka gocha wanyora umuchamo yo bwatirune chibandari ko iba mugondo nigo abagagusagano n'abanyakinyoro bense meyo ababwate obororo obonene bunatwa batokwererwa na Christopher Nyaanga umurai unyumba 10 ensemeyo igorende abantu be community gose mob justice nabaya mubwata elinde bamuita Egetambo kerogyo komokonya ngeti kobeka amatunda asaba gagoito goikera ogukwo kwaye naboka nacha nanyoro monto yo itirna mob justice nabaibete chibando chinyinge sana chitali bandonke nabakana nabatetiga komuita tolike sulesen yo kumuira nyagitali bona mini gwa twachikoli kumumuro mwabo hegerali gitolike njira yo kumuira nyagitali nere twachikocha twanyoro ku abanyanyimbo mbaikirana ensemeyo nakobogolia omuberoye asebono obotukibogendrete elinde kumanya obwene igoro yenganeye abasaye mbasobo gotiga amangano yobo ibino bosalia elinde mbenyora ase arakongu abana bakaba mura nabaiseke ekenyero gitu kyabeire kebe nande ntoli korara ngokora tuligasiye bona iga ekento tuateire nyakoro musari ko chakera bona gagendo otige unanje nabongo eta igande igamachanja begota maitire kininjengo kuirandike statement ingotigo na abasorere kiro monto kuchakira bona igamurigirire kisambe kemotige asibase to gwesona ni namangana yokubagacha nechigasi chingia ende gakia to gusaba abane biga bamure bigorie bike gakirigereria magena naro tugwatia ntubwate biasara tugwente gokora egere to tunyare kwegera bono monto chibuno rocho banda chagende mukorokoro ne siringi 200 Onoro tomanyene no ena ranga kyata igwo boroma abono mwara no muntu itirwe igoro yo boibika kimware gwanja aba mureke gori egeke
mwanje mutige egere murwa mabono mwarorire gento kiarekanie kenyose gitu kiengoto igombo besara nje kurwa se county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbiye muno muri kito kurose county ya Nyamira Job Maangi asoroboche rwasenchera yoboyekera nugo tigara boigasamangana rengete na makweli nigo bono mosacho masereta Sebastian Matundro yoro mukagerwa zoko mwako mwana yobo kombe na kumuita nigo bana bagao kiwase kigambero lituko lya lero mubosyo bwemera chiebi na Job Mtae nigo bono bate abuno mosacho ni garate kale gatangira segede sene kiwa nyimbo kyage sonso igaso mu chobo songo ekere kriyo tukiwe meburabe boko gendero muri kito Frida Kerubo nigekira na senseme yonna gotwaliganira roboti rokubwatia abange nigo babeire bagusiria obugima bwabo kubwatekana no kungusana na igoro yendemero egekoro kiene kigwa bwango igana se omugaka oyomo amoito mwana oye ase ewodi ya bomalima ebunge ya Bonchali Magega yo gukora egekore kyo nigo omugaka Sebastian Matundura oyo ekobete gochia asegeta seniki abanyanyimbo nigo litkolia rero aikigwa bosibwe kegambero elio koiranelia amabolyo waji ambao ilifanyika tarehe 8 mwezi wa Januari mwaka huu Bosio bomonachi ekina Job Mtae nigo asomerwa amamochaye Ratambi village ambaye Peter Ogecho aliwao na inasemekana ni wewe mwenyewe ulitupeleka kwa police station na wewe ndio baba wa Sebastian Matundura Omwana chekina Job nigo arugo chikabuna agendera gotangwa asigeta seniki abanyanyimbo giage sonso eliobo tuki bogenderere kokorekana wanaomba siku 7 uwekwe ndani ya Sonso police station sababu ambazo wanapeana Boigo okolingoli gwa kobongo nigo korachi gokorekana ase omukagirwa bwekinekyo na boigo obotuki bweme eliokonyora ebintatu megete komoita omwana oye Hii ni pamoja na kufanya postmortem, kupimwa kwa akili mental assessment na pia kurecord statement kutoka kwa washahidi na vile waone kama watapata ile kifaa kwa ilitumika kufanya uwaji. Kuna pigamizi kwa mambo yao. Kuna pigamizi. Hiyo ombi lao wewe ndani siku 7 wakifanya upelelezi. Unapinga ama unakubaliana nao? Ekinekyo nigo kerategererwe chitariki 15 na Isato omutinyi omutangani omwako yiga bwechiribubere emerongevere na Isato Frida Kerubo Ndizi TV Mbiyemuno muri kito Frida Kerubo hasoroboche rwasenchera yoboyikirano bono gotigananira Frida Kerubo tokobano muri kito Ndemo Stevena oyogo tumanyibuna ababwate na boyigona amenye kurwase bunge ya Kitutu cha South yotoka se county ya Kisii bakora wono mubunge Anthony Kibagendi na boyigono mu county commissioner Jenny Mora amono mu MCD Kinyarango niko bagenda tukure birengere byabo igoro ya mangana alenge tumurubelyo OCDF asokuganiko kinya bunge yoroboti ru asenchera yoboime Nigo liare rituko lya kabire lya bamenyi bensemo ya Kitutu cha South gosange birengeri byabo igoro ya magendro baganite kigancha gya CDF kobakorera tunafanya mzuri na mheshimiwa Diok na mheshimiwa Honorable Kibagendi ensemo ya daraja 2 abamenyi bensemo ya Nyanchwa Getembe Nubi Kiamwasi daraja 2 ya Chirone Chinsemo chichieta na inemba sange birengeri byabo bosibe kamati ya CDF Kitutu cha South retu abwate public participation forum ya Kitutu cha South iga Central Ward daraja 2 iyarente binyoro bire around daraja 2 igo etogotema gotegerera abantu batotebi chi project chiribata eteto bakorere priority projects ase constituency ase binto birito konyara gokora buna chipara chiskuru amangane chibazari na amangana ya barayi buna chief ne assistant chief ase bakobeka chiobisi chiabo. We are requesting tupatiwe tujengewe modern science laboratory
tuna ya kutosha. Number 2, computer laboratory. Kuna wanafunzi wengi wanataka kufanya computer lakini tunazuia kwa sababu hatuna laboratory mahali tunaweza kununua computer tuweke. Mheshimiwa, ni kwamba mimi katika kijiji changu ndio soko la daraja 2 mpya iko. Na soko mzima ya daraja 2 hakuna hata maji. Ama mwenye hapa anajua maji iko daraja 2, hebu inua mkono. Daraja 2 soko mzima kuna maji. Mheshimiwa, jaribu kila uwezavyo. Najua maji ilikuwa devolved lakini uwezekanavyo. Yaani vile unavyoweza ili wananchi nao wapate kunywa maji. Nilisikia chief aliomba ofisi yake, Madam Judy nerega akitakuwa si ofisi. Na vile iko kakipiganira nyoro ofisi tunapata bali tunapeleka ripoti yetu. Kama sio hivyo kakitika musese niku igongwa kambia mono ikiagera abantu bachirega barabange sana na anda abantu barura maoni ya Amayia umushimi wa kibagendi na mwake na mwere ni ngambia mono ikiagera uchakire biya sana nonye nibirenge lyabwate bono igana bakorwa kana kobanga constituency yega buse ward yega ni chenji uchiele binde ngao. Anthony Kibagendi naruira yogo ikerania magania arengete kigancha gya CDF asaruwe ira yo kubwatirana na serikali ya county ya Kisii nelia nene iligoisane kya bamenyi be bunge aliye county mtobairere aliye CDF mtonyakole na aliye national government ninchengire paka se chi minister chire concerned ose mpaka se president elinde tonyare gokonyeka ante betinga tikatubwatane wonege tubwata ina monere nkombo support nerago support asikintu kindi yonsi kitakiriga korerwa wananchi baitu like bono iga abantu baitu barure chipara barura mache barure ebitorengete muna ntu essence mu account na baucha kubeta ucha story na biribire byaye na baucha gukora chinga kiechio nige bikoru byo goichani bya beira seliro balia Gusii byagikerigwa ige togote yaba Gusii ba minto gaki onye kobwato bokongu gendo kwandre neba no mwalimu around asomenyete abaraibe kanisa aba chief aba assistant chief elinda mangana ayo anyare ko basolved ntoko bogorie mioro gose emeyo gose sumu gose chingoli kwenda kwengenta elinde tunyare go chenchi abana baito nabona abana abaiseke konyora barobo kongo gosokera abamura koruchi chikabira chinde asengencha abante bagotana abagusii bakwenda baita abakungu. Ritu kule goro mega ya evi karobie bunge kitu chache South kuna rakoba sense mwa ya Nyabururu amone sense ya Raganga ngo ritu kule lero abisi ya CDF ye bunge ya kitu chache South ya twalire evi karo sense ya daraja 2 amone sense ya Nyakoe asebono mujumbe Anthony Kibagendi arure ire nagendere go iksaransa nabamenye bense ya kitu chache South iro konyore birengere byabo na magani yabo ayo aranyare kurigere guneke ganja gya Constituency Development Fund gie bunge ya kitu chache South ko reporter ya Ndizi TV erietariane Ndemos TV Biemono omurikito Ndemos TV na sorobotirwa senchira yobo ikirano bonogo tiganere Ndemos TV ngo ikase bunge ya Nyaribari cha to komera no murikito Josephat Amise ojo gotumanye bunane gabali mikuru ase bunge yobagendere kwelikia somuro bali bocho kwanyara obwoyo weli goli ya sorobotirwa senchira yobo ime bono nigo omorobori bokwerikia likonyora obuye bweligoririke ogendrete ase binyoro ao anene ime county ya Kisii magayogo chakali tukolia Jumatatu exercise kitu akegendere kurumo isonde litukolia Jumatatu nindo cha senye choto tererete binyoro asenjire wakonya bagambi mwisone na watu walika abantu zaidi ya 300 na igora bocho mwina watu walika abantu zaidi ya 300 na andera ntoke andrete wikabona tukira bantange 150 chize chichabona kwa saa 7 ndengi ng'abantu ngo chabara asobonge na anda sekene abantu nabaigwete byasingenje muri beriyo asingenje abantu abange kanyana basinyirego kogoro boyo asa secretary ndojenga oboyo bo umureito Samuel William Ruto atebete to register every sublocation neta keire bweli golirense ndojenga abantu etana apterimbe muyege anderete kigera mukomoiso ndetu arenge boronyi gorto gacha maliwa pero toro tamba oronyo irianye kanisa ndo chenga tatana apteribobe ndo at least ko yesterday to register around 700 watt heads were responding and still the excess getara manyitinga we can at least by tomorrow na wakonya to achieve over 1000 which is good.
abaremi ao banyarako bagwecokia asomoroberio nigo bagokeire igitambukiro kia serikali enene na goteba nigo bana gosemeria ng'obuyo bumbo cha sobwango iri banyarako bukubabwatesia anene ase chingaki chierisimeka bono nche nagokeire uburai bwa Samuel Ruto ase njuto ligo buoyo na bura banene nubu no bakongu sana muntu tegwenya tako afford kubura buoyo siringi 3,000 au 5,000 buoyo bore ligo ligiya aseria ikiribona na chato mente ko Chinsa ororera mabera una tua mwanje gatuka mwaji kuri no moyo yomo nero tuitabira ato yiri ubuoyo egere turagire twesi injara nembe abali ba minto oranyisa brokeseni abantu kanga mugondo buoyo bwagwe liguri ira ni ringambi yamono samaye to konyire and tuerwet ko mwaji kura Johnsipi urenda okorire gente kiaso gotoira ne ligo linsake panto bange ntoli konyara gosimeka ase nginjo yeligo lirire igoro lakini twabire no mogoko asogo kori kuende so to yereri nyoro mugambi oito tutumeira abantu baya bali baguturikia moyo twachire kurika bona tunachira kurika nje nagoki gubuya sana umurai Ruto asogo turikia moyo na batokea ligo liriense omorobirio oyo ochagete litukuria Jumatatu anene nigo rengete oikera abaremi aam abaranyara ko bakwerikia elio eserikali chikobe kwenana oboyo ase ligo lirike ase boigo esegeto enyingi ya chierere abamenyana be county ya Kisii banyara ko bagwesokia elio banyara ko bakwerikia ase omorobirio yo igo abantu baito ba respond bya troje ngambia na kere gasi agenda tabia sana no mugambi ito isa nera na ndio nyakobeka se data na tokolika abantu boeka 300 100 100 mara moja utomire na ndio nyakotoma se data yero kia ali sio bichina iga abantu baminto wherever you are na moja muri ko boyobo ekiagera ekere serikali yanjiro tokonya nirigorirense tigatokonya gere tokonya ninchare kuchimotuga that is our demand kuripoteregeta senikia Ndizi TV kurwa ase kinyoro kirianyi ikikere imesa blockation ya Boronyi imeye wodi ya Kiogoro county ya Kisii literana Josephat Hamisi Josephat Hamisi kurase wodi ya Kiogoro mbona soroboti rwa senchira yobo ikiranu hono go tigana Josephat Hamisi igotoko genda weka sensemo ya Nyamache yobo igotoka ase county ya Kisii bonjero kurase sensemo ya Nyamache nase chireyo igona baroka ne kwimurungana kiandike kana sogote ya bune serikali tremuke tambuka kende Jonsi maiga ye chireyo kubwa tomorero egenje karabone batara bate birubune serikali ya roka ne kwelindo linagoto roboti ronde urensi egenje kereto murugwa teka asenseme yomurikito mirunde mumanye yekera na senseme yonna gotwariganira roboti rokubwatia abonchoreria kurwa sensemo ya Nyamache eye gotoka imeye bunge abo basini go bagendete kurira hasara banyora ase ikia etali tukulia Ramisi maiga yomorero oyo chagetigwe na baibi gosamba chiduka chiabo na gosalia amali echibesa chinyinge buna bakwerera kubokera gwe kitaliki sano cyumutinyoyo twabogete tokanyora Kisii nyumba ya gwati umorero bantu bakumnyoka bagotitisha maene nyumba ya gwati umorero buno moroche nabo yagiete paka kirenge kyalengeme nchina mali ona le connectness na bwate amalio ga lengeme na baerete pinichirani yanene chigasi ya lekon nichi agents PKCP cooperative insurance hawa no nichi scratch cards insurance scratch card chiko the airtime abakire ntoka yerete ma buna moroche by now muntu ndo suspect ndio stira abwat evidence ili anyorekana the box chiche basa anyorekana the manga bakaira bajiko gukora forensic abasigale bali bafa ntoranyora any report umuntu ndo bwenstayo abaira arrested over the same issue Litukolia lero nigo abanyabiasara abo baumerana no deputy county commissioner bwenseme yo elio gusanga ebirero byabo na yaniga gocha maiga yo kolindoli gwa kubo tukikorengana na barabuo. We were able to see the administrator, ward administrator, to Arwaroro, Otolete CDCC to a very long meeting. We have shared with her, and she has just told us that she's waiting. She has a security meeting tomorrow. The report is going to be tabled there, and probably we'll get to know what or who is behind this. So to atigire report nga tonyora mangana immediately kiagara ntoko twara morembe ekere tora tokenga igotoka menya ase morembe ase obo morembe otari ntokara mabuna banyabiasara nga ntorebia
Boigo nigo bemurunganirie gochiase sector y'oborendi ase baganirie abanyanyimbo benseme yo gutinya oborendi. This is a distance of less than 5 meters. So somebody just comes here, cuts around 3-4 padlocks very comfortably, gets inside, opens some shelves where we had the property, gets out, realizes there's the CCTV camera, then now decides to destroy the evidence by blowing up the building. This is quite unacceptable. Egasi musikali igaire mashini elia ere ndobo gemubumu wananchi ere ndena maria so ntukumeti anda ina rama swali tutaranyora gwikira kuri ase serikali nangi kegenda gwikira ase chinga kecho nigo basabire serikali ye county anene mono gochiase omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati wosana ni anakurwa obokonyi n'abantu bayangwaka na chilezi cya serikali abandi basabiti chiloni batakere waka na chibesa twango buri mugavana itu Simba Arati aligerie manganaya abakonya none getanda yoga bachikoralira ekyari bintu bya byonspi tunaro saba office county government intungo na zatoro chireses ngo facilitate tore chibesa cha county government bona zatoro chireses pakeria fire compliance nin compliance batokoni in any means possible tanyore kende turacha because naone nyambeye igererento talimintu ni watokomboete na tourism structures each kuripoteria igetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi Yemono mulikito Mildred Momanyi haso roboti rwa senchira yoboye kirano bonogo tigana ne roboti rwa ikasensemene kumurukali agandete gokorekana amenyekuru ase kenyero kya makanda ke gotoka se bunge ya Nyalibali chache meye county ya Kisii nigo bagandete gotigana no bwo basogote abuna company estima ya Kenya Power nigebegetemero buri go chikurusi transform makuru asenseme yo kubakonya so kubwato komuriro je Chinsemo ao kolengana abanyabu nigo batebiruna nigo baratigale ko transform yo sogote abuna company ya Kenya Power ngo igani go ya chasensemejo asogota kubichuria omuriro kuranseme yokorenda amenyi bagate abuna tiraleta muchano ndo gwense asekerike gotebekana bune transform ini gakoleta muchando kolengana nenseme ya Kenya Power asekorenda amenyi bensemejo batugutera rengani nagate abuna Kenya Power nige bwatekerenga yoko buturo omuriro kurasenseme ya sebono bagani serikali kumurikirengane yo nagate abuna mbali tayari ku rumuriro egento bagote akira chikole mali agati yo bonjere bwabo asensemejo ya makanda igotoka se bunge ya Nyalibali. Tuko hapa tulinde hii transformer, isaidie kizazi chetu. Nasi tuwe kama wananchi wengine ambao wanafurahia stima. Tafadhali tunaomba Kenya Power. Ikiwa wamepatia wananchi transformer, waache kutamba na hiyo transformer. Sasa wamepanda juu, wengine watakuja kusema sisi ndio tumeharibu na wao ndio wamekuja, they have tampered with the transformer. Sasa kesho yake tena tutaambiwa, tukienda kwa ofisi tuambiwa nyinyi mnatoka wapi Makanda. Wajue hiyo ni haki yetu, na tukienda hata huko kwa ofisi baada ya hii transformer kuharibika lazima tuhudumiwe, kwa sababu hii ni haki yetu. Hatujawahi kuona tatizo lolote, ila tu hivi majuzi tulisikia ya kwamba watu watoka Kenya Power na wakaja wakituambia ya kwamba atemeharibika, wanataka kwenda kuitengeneza. Basi tukawauliza ya kwamba kuna mtu ambaye analalamika kuhusu na makosa ya hiyo stima, tukapata hakuna. Basi tukawaambia ya kwamba rudisha mahali ilikuwa. Wakarudisha siku hiyo. Siku ya pili wakaja, tukaongea, tukaona tumeelewana. Safari ya tatu wakaja na magari matatu, lakini wakiona watu wakija, kwa sababu tunasumbuka na hii stima, walitoa nguvu za ile stima na wakatoroka wakaenda. Na boigo asentunde yemeronge 5 na isano Isato niko banyimbo bari ba administration police gose epiri tukuria rero baba kubekirwe gutwa yabaso gukora maigerio omoyego kolekana se college ya NIPS yego toka Sensemo Yembakasi imeye county ya Nairobi abagende bekirana na boigo no moyego baga gukora unumura ibwense omuske William Samuel Ruto omuriketo Frida Kerubo na Mange.
Abanyanyimbo begekosi gya AP nigo babekirwa egutwa ase ensemo ya Embakasi ase abarai ao baba bagwikirana. Gati ya barai bali baba bagwikirana no murai wense Dr. William Ruto ase abolia abanyanyimbo kubwatirana ilinde gosimeka emete ime county ya Nairobi. Eastlands iko na miti chache, nauliza wanajeshi, askari wetu wa polisi, askari wetu wa prison wanaoishi hapa Nairobi watusaidie kupanda miti milioni 10 hapa Nairobi, wakiungana na kaunti yetu ya Nairobi chini ya gavana wetu Mheshimiwa Sakaja. Nimemuuliza ya kwamba washirikiane na wizara yetu ya mambo ya mazingira vile vile na Kenya Forest Service. Mutapatiwa seedlings ama miche ya miti ndio mtusaidie kupanda miti hasa katika sehemu hii mnayoishi ya Eastlands. Boigonigo abolia bakenya gotasiereria gasinde yonsi ekiagera nkurwa bali bango ase okwenekia amagenderero ime ya Kenya. Na nawauliza ya kwamba msikubali, na mimi kama kiongozi wa taifa sitaruhusu mtu yeyote kudharau kazi ya mwenzake. Sote tunachangia katika kutengeneza Kenya moja, na hakuna mmoja wetu asiyekuwa na umuhimu. Kila mmoja wetu wako na mchango wake, kila mmoja wetu wako na sehemu yake ya kufanya kazi, na usipofanya ile kazi unafanya, Kenya itakuwa inarudi nyuma. Tinga kecho boigoni gomokonyi bomorai bwense Rigathi Gachagua agania abanyanyimbo gotaiswana ni na mangana siasa kolende gokora emeremo kolengana nilichiko lya Kenya. President of the Republic of Kenya has pronounced himself not once not twice that he wants our security officers to perform their duties, to protect life and property, to maintain law and order, and to arrest offenders and charge them. And he does not want them to help him in managing politics. So the oath you have taken to be faithful to your president, it then behoves you to live to that oath and do what you have been trained to do. In terms of politics, Rais ako na jeshi yake ya siasa ambaye mimi ndiye kamanda ya hiyo jeshi, na kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Mwaziri boborendi bweme Kithure Kindiki nigo abagania abanyanyimbo koba abegenwa asemirimo yabo iliyokweneki obokoleri obuya. Vikosi vyetu vya usalama wa nchi vikifanya kazi kulinda maisha na mali ya mwananchi, kutopendelea upande wowote, kutojiingiza katika siasa na kuwa waaminifu kwa katiba ya nchi yetu na sheria za nchi, na kutii amri zote ambazo ni halali, na vile vile kutotii amri ambazo ni kinyume na sheria na kinyume na katiba. Frida Kerubo, Ndizi TV. Yamurumuri kito Frida Kerubo hasorobotiru asenchira yobo ekranu waziri Rebecca Maino niko bananyereka gote abuna goetani abakenya chimilioni nye niko bagendrete kukunwa nenchara kubwatikana no goncherere kwelire asabo igate bire buna chi county emerongebe na Isato nigo chikunire mono aso wakwa numura kerege ntakero ko seria konne go chiaso go chinganyore ndagira ase Chinsa mecho na boni igate biruna goetani abana chimilioni kyandabo igo niko bagendrete go chandeka chi county echo asiganga yoko koboro kwenda gerage ntoba igabore serikali ene kibunango bwatana mwana bwatani ako ne kuna chikaunti echo ngonya jere chikonyole ndagere chinga kechiga bakune numura kera kubwatikana no gonchereria kwelire. The priority interventions are informed by findings gathered by county steering groups. The interventions include relief food, cash transfers, screening and treatment for malnutrition. We have water tracking,
provision of livestock feeds, and livestock offtake. Na maiga yaba MCA be county ya Kiambu korokoro bekano gotinde asogotaka kumurusia bisyo mo governor be county ya Uni gobono mori abantu arachinkwana asogote abuna bachiko igwana na gokora emere maso bwamono mo governor be county yo wa Matange osekimani wa Matange niko chinge bate abuno ko igwana okuni wachicha maiga yo mo governor we Sokya awazi batara chinkwana eye maseye mona gote abona mbale tayari kubotana na no mo governor we county ya Kiambu amo naba MCA we county yo asokonyara wikirania magendero gochesa menyibe county ya Kiambu. We have discussed our issues and we have agreed unanimously that we are going to move together as one and that there is no rift between either side, between the executive and the assembly. We cannot allow our Kiambu to go to waste. We have had several other governments there before, the first and the second government, but we cannot allow Kiambu to go the way the first and the second government went. I want to assure all of you that and the people of Kiambu that we are one, we are at peace, and we are in agreement that we are working for the people. We have a 5-year short term where the people will find out, did we come here to work for them or not? Our answer is one, we came here to work for the people of Kiambu. Anybody out there who is trying to play some games, he will be on his own. This team has one resolution, to work for the people of Kiambu, as one. So busybodies, people who think that they can do things around there, too bad. Governor we county ya Embu sirimbarire bono nigate birina chiko chole committee benne yera chiko ne kibuna nkonyare kumulekero bokore bwe serikali anase county ya Embu na konyara gutuka bali babetu bagutumeka kibesa bobe anase county ya Embu kolengana sirimbarire nigate birebuna abali balenga serikali gati yabo ni gobati geta madeni yamange ase serikali ye county ya Embu na gote abunonde bwonse oratoka na karate obungendri gosobo kurumi bwe kibesa ase county ya Embu na chiko mukurege tambo kirege tindi kolengana neli chiko. Going to be forming a pending bills committee this week, and the work of that pending bills committee is to look at all the pending bills that are supposed to be paid with the $500 million, the 500 million, and ensure that we are paying people who truly have done work. So this committee will do even physical. They will look at the paperwork in terms of the procurement process. Was the process followed? Number 2, was the work done on the ground? And so they'll visit this project, and until a contractor gets a clean bill of health from that committee, we will not pay anybody who hasn't worked. We know there are some people hiding under pending bills and they have not done any work. We know others who have done shoddy work. We know others who actually want to be paid a second time. That is why that committee is critical, so that we can be able to get the true people who should benefit from that money. If we can say we budget you mwaka we chiribubere na merongevere na boy go chiribubere na merongevere ne 2023-2024 yoko genreta samagacho ya KCC imejo mucho Nairobi kolengana nomo waziri obotamba se wizara yokorobelia mangana ya uchumi James Mwatia nigate berebuna niko bagenreto kosangirire birengere kurwa saba Kenya na boy gona bwatani eliko nyara kumulikana lya bantu ko chigokorwa mauncherelio asoko nyara gukina uchumi yense ekalokera bawo chikobwato ke budget yo mwaka The public sector hearings are critical in ensuring public participation and inclusivity in this budget-making process. Ladies and gentlemen, as you may be aware, the budget preparation process entails various stages as provided for in Section 35 of the Public Finance Management Act 2012. The Act envisages a strong linkage between planning and budgeting in order to ensure optimal allocation of the available scarce resources. Towards this end, the State Department for Economic Planning co-convened the medium-term expenditure framework sector working groups that prepared the 2023-2024 budget proposals. Ladies and gentlemen, over the last 5 years, the budget-making process was guided by the third medium-term plan, the 5-year 2018 to 2022, which will come to an end in June 2023. This will pave way for the fourth medium plan, 2023 to 2027.
Voigo okuringorigwa kumubere onyagosira Edwin Jilobo yombero bagete ko gotoka ni gwakolekana litukulia riraso kumano kwa bako korwa ase yene kibuna niga bete ka osiro kumabwaye kubwatekana no kubora kwembeho ase kondo kiraboniga obutu kwema bagendere kunyara kumanya ngikirete akanyara gosiria obugimabwaye. Leo tulifanya uchunguzi kwenye mwili wa marehemu Eric Kipto Kiprotich and tuliangalia mwili yake na ile tulipata ni kwamba marehemu Kipto alikufa kwa sababu ya ukosefu wa hewa. Ni ukosefu wa hewa ilisababishwa na mtu aliyebanwa kwenye mapua na kwenye mdomo hadi angeweza kupumua, ndio baadaye akafa. Yes. Tulipofanya uchunguzi, kile cha kwanza tulipata ni alikuwa amefunikwa mdomo na mapua wakitumia longi ya jeans. Pia tulipata kwamba alikuwa amewekwa socks kwenye mdomo kufunika mdomo ndio akose kupumua. Hatukupata majeraha yote kwenye mwili, na hiyo ikafanya tuchukue samples zile tutafanyia uchunguzi kuweza kuona kwamba swali ya ile tunajiuliza kwamba alikuwa amepewa drugs ama kitu kama hiyo ndio aweze kuweza kuresist alipokuwa anafanyiwa hayo maneno. Mwachumu likiribono inyora nigo gendete kotengera Ndizi TV wansubo mugusia mangana Amayia Chinsa ni Isato chia bono botuko oroboti ori go twamboke wekense mende yechi gosoli ya se gosoli yabage gosoli gwa asegetikele kia Gusii Stadium aseli tukoli aristimu chia gosoli ngamo ne timu ya Shabana Gusii FC United mwatatu na boigo na Mara Sugar chigosoli chibere ko chia koleka na segetikia Gusii Stadium asegemu yabage gosoli se gosoli yabage gosoli gwa timu ya Shabana ni wenye kora chigoli sano timu ya Mwatatu United asirige na liesagero ase gosori ya gosori gwali tukuli ya kiraboni ge timu ya Shabana nige tanga ine aseke minana kelikia NSL Gosen National Super League ase wanoba gosori chi gosori sano nemo kiraboni ga Shabana nigo ya wire chi gosori sano ase baba kuru makale gosori ejemo kero kerinige tigarite gutengana Sensemelia National Super League amangana na balinge gase chigetikia Gusii Stadium. Kwa majina ni Samuel, head coach Shabana. Game leo imekuwa nzuri, ingawa bado kuna vile na feel tunanili kufanya zaidi, but nashukuru sana leo haijakuwa ni 1-0, imekuwa ni tumeongeza idadi ya mabao zile si ufunga. Ni plus kwetu. Previous match tulikuwa away tukashinda, so na feel tunaelekea direction kwa. Kuhusu Nyabuto ni player wetu hapa, ndio alikuwa ameenda IP, but ni player wetu, anajua nini tunataka, ni mwepesi pale mbele. Last match pia alitufungia, kwa hivyo ni striker mwenye mkizuba kidogo anafunga, lakini sasa tulimrudisha kwa sababu tunajua uwezo ile ako nayo, so nampongeza sana. Pia nao tamuhimiza azidi kufunga zaidi kwa sababu last season pia nao alikuwa na mabao mengi, enda aliongoza kwa timu yetu. Kwa jina ni Mark Asa, ni former Mwatatu player, then nimekuwa appointed to juzi kama head coach. Kwa game ilikuwa mbaya, game ilikuwa poa. The opponent is ya chance as well. That for us tulikuwa na challenges. Tukajana kama saa 9 jana Mombasa. Tumefika hapa saa 9 kick off time. Of which pia fatigue na sasa cost pia timu yangu concede bao hizo bao zote. Although kulikuwa na mistakes but challenges zimekuwa mob. Na gotigara boiga samangane chigosori chinga kejiboiga timu ya Gusii FC nero nigo ya gosori tukulia lero ne timu elia ya Mara Sugar gosori boiga yakoleka na segeti ya Gusii Stadium aseli tukulia lero nigo chinga kechi Gusii FC yanyi kora chigoli bera sengene liga na lisagero timu ya Mara Sugar wekiraboni ge timu ya Gusii FC ligere namba 5 na Isato yema ga yoko gosori chigosori Isato chioka ase ya berge kubwa chigosori bera na konyara korwa gosori ya mamangana balinge gali chukulia lero asegetikele kia Gusii Stadium. Mechi leo haikuwa rahisi, ilikuwa mechi ngumu.
tukiangalia opponents wetu ni wale tactically wako wazuri, so preparation yetu tukiangalia ile kwa preparation mzuri, tulikuwa tunaangalia how tunaweza wa counter from how they are playing hiyo position yao, na unaona goals tumefunga 2, moja ilikuwa set piece, nyingine ilikuwa counter, so tumework vizuri sana in terms of kwa tactically kuseed na kwa ina counter. Pia again moral ile imekuwa kwa team. Last match tulifunga with many goals, 9 goals, so today tulikuwa tuna expect not less than 4, and ukiangalia pia tuli chances, kuna moja refa ametoa amesema offside, so ilikuwa game ile tulikuwa tumeprepare vizuri sana. Opponent wao wa Mara FC ni timu ya Kongo SNSL, ni timu ya nyarete ko to rina point last season na kwa kata na bara bottom and away, lakini season yega binga wa third match mpira motangani to itetunka lero mpira yonka to hata banga lazima tuwale ko Francis Xavier, coach Mara Sugar. It has not been the result we expected, but to accept in football kuna such moments, but it all depends on how best you recover, you come out of a defeat. Unfortunately tumepoteza game 2 zikifuatana, and I think we'll encourage my boys so that in our Sunday's match against Migori nyumbani they step up. They should not look down, because that one is detrimental. It will affect their future performance. Moichumulge bono chi timu chonse kurasorongora Gusii Shabana na Gusii FC ni kubanya robuiri tukulia lero asegeti kia Gusii Stadium asego sodi ya NSL National Super League. Moichumulge bono kuwa kirambia mono asogo chora kotengera Ndizi TV bonsuwo Gusii kirabu nongo ya kiro musumali mangana mayese nchira yobo ikirano tomera nitukuli juma nenda SMS ya mangana mayese mune Chinsa to chia butukuli twabwatira nero bwetira somo no bimanyelio igakoroko Joshua utana bwego no Petro nira mokero ne kichibi chamo nilio gicha wikire Senchiraire enkirano ankioma yoko bokranya sa Chinsa ikomerere chomambia omerana Breton Makoli na Sara Nyarangi ntita baraza asomorobilio wensa kyobotu ko biretrene nchinkoro ko Vincent Onyancha.